enye se Hajia4real gya no ye nya no wa wonim abrocha asetena bia no sa abrofo no echew na se wo case no big case a ye njeli untem tenie pa sa abrofo no chew na case no big case a ye njeli untem ombe make sure say be daadawo akrokro agege wo so amena bro so ama wadwuma yo he ye de twetwe nipa bi a omo hyehye akire Shatta Wale ni yam guso hyehye no ensema etwaguo na AdwenepaheneTv de ebro BeckyTv de ebro yenua ba Hajia4real sesia ye ne wo kasei sabi na anu na o ye de onya ne birthday a oba social media ebe ye de ebe gi na nika kra manfo we brehun so Hajia4real aba bonten na bonten ba ye no and say new update about the court case no na AdwenepaHene matena ase amede de me de ebro buso edini AdwenepaHene aka enkrata mu kinkon aka fufokin aka be man fan yerenum enye fom aka mutua na omatem se no pressure would me check pressure be de be fa obusua bomodin na share sa video we de ema me na hu hia me yepa because e ba na enkrata asemu a tio e ba na enkrata asemu a e ba na brochire mu nsemu a AdwenepaHene manim machi obi anya de eni ho no Hajia4real efri Ghana eba UK ena ofri UK ebeko back to Ghana no ena e chi no ne chi Hajia4real no ne management team omudi na chi no ebitwetwa antro bebre se enye no kre nti na ye nyina ebo mpaye se be se Hajia4real be sa back to Ghana ne ye nso okay enua ba no se enche ne de a ene onko back to Ghana ne nyina mu no team no atrotro nse bebre egu social media no so eno sa ne ye ba bonten ede authentic information ba na amanfo edi atem Hajia4real obi antan no mentan no enye de emfa nye hwe sabi wiaso ti wiase yesi wudua kodu a betwa kodu udua bode a betwa bode wate ase de obeye no eno enho katua ena abede na benya Hajia4real ti social media ene water pressure edema Ghana youth man titiro pa na enu abai se adwuma di a first for North America no die say fraud nsensem ye ene omne nkokrafo yi na obetra social media omo site bi ho a owroro no ho e kire omo na obu amanfo e fa so ni nyina mu no ene Hajia4real America ona tija e pascae ene odwan be share Ghana odwan be share Ghana no na ese ka Hajia4real otimi calm down na ko jai sa social media nyoma na wode kire no onim so oduru Ghana nti ese freedom ento guso de kire na no nim sa abrofo no e monitor no na abrofo no monitor Hajia4real wa ma Hajia4real e ko back to UK no obi mpo nim sa e trap bi enom sete ye kra mpo dia ye de daach ni nyina be de be pie tie new update AdwenepaHene after some day bro no Hajia4real ko do UK na wo se ko back to Ghana na America Interpol any UK Interpol kan bo mu ye che Hajia4real no abusua ensensem ko baaye ye the track ebo ne nan aye padlock ebo Hajia4real nan e ma Hajia4real e ba abonte betwa ntro se enye no kre but abusua mi gina ka acho se na eye no kre ewiase ade a obetwa ho ntro bia no yese kasa gu amnem e be pie Hajia4real enne esia no okoduru US no freedom na o UK na sabi na nsem no munya den na ede ma no o se pesa freedom na bi ewo US wono enti one ne lawyer ekọ court na court rom koye no Hajia4real prese sabi kasa freedom na omode man UK no nka America aban osre no onye de won fama no but America aban eso kire se sia na Hajia4real ono onkuta American passport na Hajia4real esa de to manim se wosra omo ma ne ba no sabi se ne ba no nke bia ka Ghana ka bia sabna bia nko wie ebia e kan se bia class 6 anase bia bisa nto be ko bia JSS anase bia different level enu tansa ka ne ba no be start school no nko pese ne ba no e ba ne nchen entem bia na nko timi de ne ba ne de eco shopping na so de ne ba no ko no na nigie sabi ewiase de wo ba na so ba ne ben wa Hajia4real to court nim say akwa ne mpo no wonim ne papa onhu ne papa onim ba bi akwa ne papa ye de wo na ntika ka akwa ne papa no abagije akwa nani ehwo de ye Hajia4real entam asem one ono angasa na busuafo ye de obi abusu asem de nsem beto social media so ne ye ka but me kan su pen to pen say ensem ne de akire ye pa nya eko eba nyina beginning ye be kan Ghana fo be di yatem but ye enye motem de ne yetie ye de nsem na sabi etwa gu no kra no ene de ebrem because me tebro kira ene ba no sa fraud nyoma no so a AdwenepaHene me domo suko yie pa e read articles upon articles e wo ho Hajia4real enkyerechire mu bi mu de beto abonte kire se na ne ba no efri Ghana
ebe can say UK no mu deport ne ba no because of say ne nkrata na nsensem bi wo ho enu nte deport ne ba ne echo US back Hajia4real ba no ye deport no abusua case na che no enu mu no say oba no eba de a oba no oye America this year okuta American passport de a ene ese oba no ye ma ne ma UK hokrompo na ebia UK aban ene oba ko so akra no se okuta British passport a nka ne ba no ke ma ese ebia deportation da bi ka akra no ko UK wo but nam sa akra no ekuta American passport nti no ene omo de akra no ko America wo se amaame no investigation ye wo ho de nya nwie nti once ye nya nwie ne de enya de se be ma akra no ekwanya amna ben wo sa na akra no mpo abafa wo suban bi e de ekitawo nti nanu mu se Hajia4real wone ne ba no den chele a enye se Hajia4real ja no ye nya no wa wunim abrocha asetena bia no sa abrofo no echew na se wo case ne big case a ye njeli untem tenie pa sa abrofo no chew na case ne big case a ye njeli untem ombe make sure say be daadawo akrokro agege wo so amena bro so amawadwuma yo he ye de twetwe nipa bi a omo hyehye akire Shatta Wale ni yam gusu hyehye no medical mu yam gusu hyehye omo because ensem na eko no de ebe pie no abusia wo yam be hye obato me AdwenepaheneTv no ne nyina gumi na so but ya ye nkasa bebire enam abrochire mmerente no ye twa court date update ba na ye yi ne ye da ye da brew enta abusia court no ekire Hajia4real say sesia no ne ba no de America dia enye ono ankasa ne de abiem eti nanu na Hajia4real pa court na che say any birthday ana abrochira so de omo respect sa ade no enam so mgu so investigation apen padodo no achi omo yenya omo nchi omo twumu nti no eno ta Hajia4real ne case na up and down no ada obehunu se final decision beba no na nipa omo pa omo achi omo no yenya omo awie sa na Nigeria ni house papi omo de ye no sa oti wiase a bromoje na ye adwuma sa fraud ni oma no uyo young girl na so obi ti Ghana obi ti baabi na odi wuwura mu a enkosi uye da at the end na abro from becho enne se sia no uti Ghana na professor mpotu kwan a enam sa fraud ni oma nti no isa abro from mani aba o my Ghana ho pa me ka no kreda kire mo enu ti na Hajia4real de ko court nanim no se nkopese wona ne ba no de etimi ko out eko chile no na mo se court no kire se nya dom be ma no sa akwanya no na wone ne ba no etimi akwa abonten hyew because on kuta American passport nti na ese ka Hajia4real eguta ya American passport a de ntia passport ehu hia no adenta AdwenepaheneTv da bia me ka kire se otu kwa kokoro bi so na se utimi nya ho passport eboa wo but we kura no se ka Hajia4real eguta American passport a kometimi agina eye ne boni bi so eboa no kan se kunfo age passport no firi nsem but nana yenya njeli no enka okuta passport no dia enka sabi kamra esa America ni yedidi no kabina de bedi Hajia4real but we ye da hoho mra ena edi Hajia4real ahoho mra ne didi no but se ka Hajia4real kuta passport dia ka sa amra Kenya de kefani no sesia no court no gina so ese Hajia4real investigation mgusu ye no omunya nwie ye Hajia4real baby otisesia no se wo kromu a ye frɛ ho Azul Han se Europe se Germany a aduro fie anase emma fie tio aduro fie anase emma fie ya chew na o case ne eso pa sa efie ho ne de ukọ sa fie ho no gate kese pa da no sa fie ho na Hajia4real tisesia no gate kese da no a sa gate no answer na be pie no agese wo sign exact agese bia wo ma good reason say ade we na me kokoye enti ma me kwan na me nko enti court no pa kire se Hajia4real person ne ba no eko shopping anaso person opie no kokko chele eba dia eso otro letter na letter no omko proof ehwe se ade na akwa abonta koye no ebeboa anaso emwa Hajia4real se na court ndema no ena osan pa cha obiem se sia no ye de tracker abone nan tracker ye abone nan ko pie ba bia na mo be de mbohu no so na ma nam ha ka court no ma ne kwan na kontimi mpie na ka Ghana fo no ehunu se yen campo ne de enhye dem ba court no kire se tracker ne bone nan but nam se onya America ni ntino ye ma ne kwan ma ne mpie rough because ese opie na bi kokoye wa ne ye ne dey aba se nipa na ye pa o ma che no enya de benya sa nipa na dey a che o mo enu te se Hajia4real won se ni ani James ha but also obeba social media abetwa ntro eno na Ghana fo no edeceive mo no
oba social media abetwa ntro e de akyerem sa hwinsi ye but on za court no otwa ntro kyerɛ Ghana for say no UK no na track bia mo ne nan but okodru America no a court no mo koe no afa no akọ confirm say na tracker ebo ne nan says good mass e o UK abonte so ɛno kyerɛ sɛ ensɛm AdwenepaheneTv ne BeckyTv e de brɛ no kora nko a ye ntwa ntro ade me ayi no sɛ meba abonten abetwa ntro ato obi so mente saa on say Hajia4real nsɛm no start ne nyina no ensɛm e de ba bia no ɛyɛ nsɛm no kora nko na e de na ewom sesia no court no empese Hajia4real ebepiepie rough esia no September mu kra no besan de akọ court na se Hajia4real de enye na kyena e na obo my Ghana mu nye na kyena na Hajia4real obo my Ghana mu ese ne ba no soso de America aban agena ye hwa akra no kama akra no oyo okay enu ntina ne birthday no ye man no just 5 hours tio ne birthday ne ye man no 5 hours oso ni mobi e wa America wo nti ko pese nipa no okọ nipa no no ko celebrate ne birthday no na ne ba ne de eba hobi na se de be ya Ghana for no be unu oh Hajia4real kwa hwenye de ento no enu ntam hu Hajia4real na one ne ba no celebrate ne birthday because abrofo respect e birthday na birthday no man ekọ na time da so na just only 5 hours eno ma Hajia4real ko we okohu ne baba no awone ne ba ne de echele owie na no eno sa call back say me no ka say Hajia4real baby a ne ba ne te no different than baby ono no te no baby ono no te no baby a ye hwe wasemu ye investigation enu ntinu tena ho ye be mo odwenya di baby pap na be do beda make up abetuma ye because enyan jeliu sa na abrochire system e de etie di Hajia4real nsem no so what Ghana now nim say na ne Hajia4real e wo kan say contact na say bia nne no udinya mpiem a twen na enche odin be piem because enoma eboba no Hajia4real no ye big target no ye big fish nti Ghana omanya no abrofo de omo time ye ntetew ye mbow ye mpopo ye nya ohwe na sabi no kra se oka no wanka sa issue we on Hajia4real betima tena America be 6 years 10 years om gusu investigation wo ye ba so ye be ma enkasa amre no kebia nkasam no ka more than this but anam so oye obantu no e akrokro ye dodo ne dada as ye toto boro dwo no ye toto e kana se menkin no ye dada sa one day ubehu no ne achi nipa bebre sa na Nigeria ni house papi before say be jeli sa guy no omo chichi nipa bebre ba sa ankofo no enam se na omuni media no so mo odin ti no e na wan to omudin Hajia4real die ono wodin enu ta media no update bia ba na da brew no but ye chi nkrofo no mo ka ho na se nipa no odin a ne din be piem e o media no so ba oni din dia o ka e bogus se enua ba no ebi mo se mpaebo ebi mu se nya akonchene ebi mu se enye sei meme de mintimi ko bompa ye mintimi ko ya akonchene se wo se bia beta ye abompa obeta bompa ye aya akonchene de a mesro ye bi na fata ye nua ba na de echi because panyefo ne bu we bi se wonku di a wonku ne di Hajia4real confirm se sia ne de fraud nsensem no ene edin bi a epiepie mu no abusua me se me kan obaka atem se bia me mpenipa no asem Shatta Wale mu nyina mo to hyehye omo Shatta the Wale ene sa guys na mo twetwe Hajia4real ene Hajia no omo nyina mo to esa because Hajia4real investigation brofo na ye na akwaduru no abusua chese areho na so timu say Ghana no Ghana no amafo bebre wo ho a omo music industry no ma ye betontonton omo nyoma wo omo visas omo aje omo tututu kwan no aban do mo sa tutu so se nipa ne no tim tu kwan kyehyewa ontimi nkobiem sa ntabuso new update about Hajia4real court case okoye no lawyer na defend no lawyer na boa bia senka enua ba no sabi nkobeti anya ne fa ahodie na nkobeti akwa abonten ene ne baba na akọ chele no wo feel okay but see anonymous investigation enya NCP ntom gusu investigation nse wonim se na ne Hajia4real ene yesa adwuma na abrofo no ya capture wawie ya capture wa de awie mentwe ho nsan ade obaye ne se wo pa mentutu kwan rough na mkacha Shatta Wale ni medical mo so mon kopeto gu nhye mon tena Ghana na mo fanya gaga mon tena Ghana mo nya nhwehwe mu na ye ba ne so mo se kun awa ho na betu piga ato samia na America wo so de anase Europe ase so mo firia e ba Ghana be so mu a men forget you so kuta e kan se Ghana passport do ba ha ne aba be di wasem e wo ha tabusa de da ho no ye nua ba no still na ano wo no investigation e koso ba bia wote no
enye se bia wode ne ho wone ne ho saa Hajia4real ene ne so oni ani gem kra oni ani gem because nsem wode koto court no anim no na onim sa 5 hours na ye de ma no e ma no ko celebrating birthday ne ba ne ntino court no be gya atum se sia no beto akwa abonten with saa tracker na da na no na akwa kire ba court no abo agu court no a kire Hajia4real se sia no nam so nkuta passport ntino nya de beto ma no saa akonya no wonko hye ba bia wo hye wonko hye ne mantoa wonko hye ne wankona makeups obetimi aye wigs obetimi ahye dressing bi obetimi address but kopim say investigation nya nwie ne de yentima ne kwan ma ne nkwa abonten rough sa tebusa de da hono no Hajia4real next time saa ma na moti social media na musora nkwasa pressure na moto de ma amanfo no na boys no so a mu yusu saa ma no at the end of the day no Hajia4real don say asset example mo nyina so Hajia to no change cars no the car we ko ba no the car we ko ba na Hajia4real na ni jewe Hajia4real ne na ni jewe ti ma na moto na ye tumofo a na mbedi da manfo atem na AdwenepaheneTv jealous na we this na we that na busu ene da ho no te say enua ba no abroche nya Ghana o Hajia4real abroche system te say Ghana o se na nim say abroche system no se Ghana na e wo de a nka beta kukuru ska ana obeta kukuru ska e da ma judge no so o we da mu nya no foolish case abroche nti sa aha unya asem a emra na obedi nya afi na akotena akwese na Ghana na sense dabi ntabusa sa pepe na de enete medu basia yesi update bebe bia no benya BeckyTv so mungu subscribe to our YouTube channels BeckyTv or AdwenepaheneTv so de e wo no medu basia meda wase tap send dwumadi kuma so ya snap so send iska e fura ma no ne ko Ghana tap na me kan for them o first time app na be here promo code AdwenepaheneTv na obagu benya discount kama na me kan for a healthiest so I the amount healthiest be boaw ama so trinwi wa repair na nice I the amount meda wase yankopon ya adoma ye besan e hia biem peace out.